zajednica i konačno Dodik je proizvod međunarodne zajednice i oni bi trebali više da se brinu s njim nego mi. Ali ne reagiraju na ovakve zapaljive Da, izjave? to je zanimljivo. Zašto ne reagiraju? I to je pravo pitanje zašto ne reaguju na ovakve njegove budalaštine zapravo. Nažalost, mi nemamo do kraja definisano to javno mnjenje pravnika, intelektualaca koji će kazati da je to taj ustavni vakum koji, eto, on pokušava da u mutnom, da nešto priča, neku priču koja je usmjerena da polupismene ljude u Republici Srpskoj uvjeri da je to moguće i da bi tu stekao sebi nekakve političke poene. I konačno da mi budemo jasni, Dodik to ne može nikada uraditi jer mi to nećemo dopustiti. On mora znati na ovu priču kad krene, ako bi krenuo tim putem, on mora imati u vidu rezultate referenduma 29. i 1. marta 1992. godine o nezavisnoj i nedjeljivoj Bosni i Hercegovini. On mora znati da na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine više nema Jugoslovenske narodne armije, ne postoji više. On mora znati da mu Srbija i Crna Gora više ne mogu pomoći, kao što mu pomagale. On mora znati da nema ni HVO-a, ni Hrvatske vojske, ni Tuđmana u Zagrebu, ni Miloševića u Beogradu. I on mora znati da naše strpljenje je pri kraju kad su njegove gluposti u pitanju. I moja bi poruka bila da prestane da nas provocira. Vrlo sam ozbiljan. Da prestane da nas ponižava, da prestane da nas provocira, jer ako nas bude naljutio, mi ćemo s njim završiti posao za kratko vrijeme. Na koji način? Na jedini mogući način koji on provocira. Znači, dakle, on nama cijelo vrijeme... Šta je odgovor? On cijelo vrijeme. Odgovor je proglasiti Republiku Bosne i Hercegovine. Odgovor je... U našoj javnosti se pokušava, kad se hoće to do kraja ocrniti, koristi se pogrešan termin, genocidna tvorevina. A Republika Srpska nastala kao rezultat udruženog zločinačkog projekta sa genocidom. Dakle, u kome je počinjen i genocid. Ali je nastala kao rezultat udruženog zločinačkog projekta. Ja sam u Haškom zatvoru vidio kompletno rukovodstvo Savezne Republike Jugoslavije, Republike Srbije i Republike Srpske. Dakle, zajedno s njima bio u Haškom zatvoru, s tim što sam ja oslobođen, a oni su ostali na dugogodišnjim doživotnim robijama. Dakle, kompletno rukovodstvo je osuđeno, a ono što su oni napravili i proglasili, to živi. To je ta neprincipijelnost međunarodne zajednice i Dodik to vješto koristi taj prostor da bi varovao svoje glasače, a zna da to nije moguće raditi. Je li na neki način i oslabio probosanski blok u Bosni i Hercegovini? Pazite, ako bi vi posmatrali danas situaciju u Bosni i Hercegovini, onda bi mogli bi doći do ovog zaključka da je taj probosanski blok oslabio. Međutim, ja mislim da on nije nikad bio jači nego što je sad. Jer sve ovo što se događa na političkoj sceni ojačava i budi probosanski blok. Nije Blagumdžija dobio izbore na priči da će sa Dodikom potpisivati sporazume koji su u osnovi antibosanski i antidržavni. Nije on na tom dobio izbore. Da bi sad na osnovu toga mogao da pravi ovakve saveze i sporazume. Prema tome, dakle, ljudi u Bosni dosta dugo trpe, ali jednog dana, kad nas Dodik bude nastavio ponižavati, on nas ponižava, Dodik nas provocira, zaboravlja ovo o čemu sam ja govorio. Ja sam to njemu jedan put kazao. Imaj te 3-4 stvari u vidu. I nemoj nas više ponižavati. Jer mi dugo znamo da trpimo. Ali jednog dana kad budemo prestali da trpimo, onda više nećemo pričati više.